Preslava nacionalnego šveta počala zos švetočnu špivanku Rusnacog braca Rusini, ktorú odšpivala Mišana Žridlova grupa Kulturno-prosvitnog društva Karpati, a Aleksandra Lenđer upoznala prisutnih zos istorijnima podatkami o živoce Rusnacog i prečitala cirkularnu vinčuvanku nacionalnog sovitu Rusnacog, tekst o Rusnacog na tih prostoroh doktora Jakova Kišjuhasa. U programi medzi druhima špjevačami učestvovali najmlači školjarki Agata Kovač i Kristina Budinski, a po jej zakončenju otrimani Torba Bal. Torba Bal to za dumane jak jedno vešelje, gdje budeme špivazi tancovac i jak da povem ruša aktivno nova sezona u društvu posle tej žimi, ja povem žimskej pauzi, počenjaju robiti sekciji, hor медицински секції, розпуск ще закончив. Також активно рушаємо з тими маніфестаціями, починаємо новий рік, як це відзиться, масовно. Spred lokalnej samoupravi môžem povedať, že máme krásne sotrudníctvo zo SKPD Karpaty, tak jak i poteraz predlužíme potrimovať všetkých aktivnosti. Vinčujem všetkým Rusnacom ich šveto 17. januar. Preslava nacionalnog šveta Rusnacog bula nahoda, že bi predsjedatelj Kulturno-prosvitnog društva Karpati Dejan Zahorjanski najzasluženšim členom društva uručal plaketi.